Casa do Senhor, para nós tours, segundo o Testamento Novo, Casa do Senhor, não diz edifício, Casa do Senhor para nós, cada um que tem pedra que o Senhor te põe, em seu templo, que tem edifício de seu templo. Agora nós vamos, nós vai ter tranquilidade do Senhor, portar de uma coisa passa dentro da cabeça, portar problema, pensamento, coisa de dia. Mas nós queremos, Senhor, uma alabança e nós queremos escutar a palavra do Senhor de noite. Danke, Senhor. Estamos também na casa também, bom venir. O Senhor bendicionado a noite com sua palavra. O canto junto conosco e escuta a palavra do Senhor aqui lado. Danke, nós amamos, Senhor. Até Santos, nós danke que nós podemos ter presença de noite, nós podemos bendicionar, Senhor, o serviço aqui. Que é um serviço dedicado ao Senhor, que está bendicionado por nós. Senhor, nós estamos a poder de todo espírito, tudo coisa impuro e tudo coisa que se trova, nós de alabar por nós. Nós sabemos a alabança, Senhor, do povo, da lo que Senhor Deus está invitado a presença, e lo que Senhor Deus está abrindo caminho, a presença tem sempre, mas a presença que toca nosso coração, também é solamente possível, ora nos permitimos dentro. Jesus vai avisar, me bate na porta, e som que abre, lo me drenta e lo me come junto com ele. Senhor, nós temos que abrir a porta, nós temos que abrir outra banda. Senhor, nós queremos abrir a porta à noite, pisar drenta, Senhor, nós queremos dar lugar que vamos merecer, de alabança, dar lugar que vamos merecer de nossa vida, Senhor. Bendicionar esse serviço aqui, Senhor, não tem nada que trova nós de alabar e glorificar o nome. Danke nós amamos, Senhor, que nós por alabar, danke para a sanação que está fluindo nos alabar, danke para abrir nossa mente para nós compreender a palavra minha, danke para abrir nosso coração para nós por receber a palavra, danke, Senhor, para nosso compreendimento espiritual, para surpassar todo outro compreendimento, danke, Espírito Santo, que está junto conosco, seus babis, para lá o Espírito Santo, para lá nos queda huérfano, e do o Espírito Santo, para trazer na nossa memória tudo coisa como assim é discípulo não. O Espírito Santo de sunco de nós exclama Abba, Abba Tata, nosso coração exclama dor do Espírito Santo. Danke nós amamos, Senhor. Danke que nós podemos uma alabança que vamos merecer. Danke, Senhor. Limpia nossa mente, nosso coração, para meio do sangue de Jesus. Danke, Senhor, para o musicante, danke, Senhor, para estar aqui a alabança. Danke, Senhor, que nós podemos democrar livremente, com coragem, com valentia, nós podemos ter a presença, por meio do sangue de Cristo Jesus. Amém. Essa é a missa da bisa. Está contente, me dava a hora na avisar-me. Bancas de Senhor Maurício, amém? Dá-nos alabar, Senhor, de noite. Aleluia. Dá-nos do Senhor forte aplauso de noite. Aleluia. Mas não tenho maneira nos Cristo, não tenho maneira nos Rai, não tenho maneira nos Cristo, aleluia, não tenho maneira nos, aleluia. Bila bani sumbani Bobby Sele, não tenho maneira nos. Bisele, tendo bom. Não tenho maneira, Senhor, aleluia. Não tenho maneira, Senhor. Lá nos canta, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Say, I'm so glad you're in my life. Yes, I'm so glad you came to sing. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. Yes, I'm
I'm so glad you came. You came from heaven to earth. Say, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Hallelujah. La que mano quiero patinar un paso, no sé qué tal lo va, Señor. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your. Oh, you came from heaven to earth. Hey, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your. I'm so glad you in my life. I'm so glad you're in my life. Hallelujah. I'm so glad you. Unos manos together. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I lift. Lord, I lift your name. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praise. I'm so glad you're in our life. Say, I'm so glad you're in my life. Hallelujah, hallelujah. I'm so glad you sing at all of us. You came from heaven. Say, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. Oh, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Hallelujah. 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 Nos da alza buen nombre, Señor Dios. Nos da una futura honor y gloria, Señor Dios. Nós agradecemos pela oportunidade que nos porta junto com nosso humano para alabar o Senhor Deus. E nós agradecemos pela presença. Jesus é the center of it all. Jesus é the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be, is always Jesus, Jesus. Senhor, bota centrado em tu coisa. Jesus at the center of it all. Hallelujah. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be, is always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
world will do. Jesus, you are the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Aleluya, Señor. Abada central den turcos que nos está, Señor Dios. Nos lanta mahinta, tapasoma abala que nos lanta. Nos come, Senhor Deus, tapasoma abaduna nos, Senhor Deus. Nos vai no trabalho, nos vai escola, uno que nos trabalha, passamos a abada permitir, Senhor Deus. E também sei a noite, Senhor Deus, nos que cante aqui junto com a abada central de nos vida. Jesus at the center of my life. Yes. Jesus at the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be, it's always Jesus. Jesus, and nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Nada no te importante, Señor, a vos, Señor Dios. Jesus, you're the center. Y tu costa rondibo, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus is all about you. Yes, it's all. From my heart to the heaven, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's oh, from my heart to the heavens, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heavens, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Señor, mira, el rey de nos iglesia. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Exclama no nome de Cristo, Jesus, Jesus. Tu costa possível em seu nome, Jesus. Passamos esta central de nos vidas, Senhor, Jesus. Oh, from my heart to the heavens, and from my heart to the heavens, Jesus be the. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all. From my heart to the heavens, heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you.
Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. E a noite nós cantamos cantica na inglês, bisa Jesus, you're the center of it all. Nós alça nos manos em alaba. Pero porta, abo parai nana, porque canta a própria canção para o Senhor. Canção que está brota fora de padem, ora bota na casa, bota beisa, canta porque alaba Senhor. Me que dá um momento para nós por ter algo que sabe ele toca, nós alça nos manos e canta cantica para o Senhor. E cantica novo que tem dentro do coração guardar. E cantica que bisa Senhor, abo ta turco Senhor Deus. Cantica que tu bisa abo por turco Senhor Deus. Cantica que tu bisa Senhor, me que alababo que tur mi coração Senhor Deus. Me tá sendo agradecido por tudo o qual não cubotasse Senhor Deus. Que nos vida dentro do man Senhor Deus, que bota proteger a isla chiquito que ronde ture água aqui Senhor Deus. Que maravilhoso botar Senhor Deus. Laga nos cantica de nos labrota, foi importava não tá canta, apertava e tona não como possale, laga nos pobicela Senhor um momento. Oh, nos está lababo Senhor, nos está donavo tu glória Senhor. Oh, 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 tu nabo tu glória Senhor. Adorava o nome santo. Jesus, Jesus, Jesus. Não tem nenhum outro nome aqui dentro, tem nome de Senhor, o nome santo de Senhor. Abo sou, abo te alfa, abo te omega. Oh, 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 oh. Nós te adoramos, Senhor. Bendicionamos o nome santo Deus. Oh Senhor, nós temos força, nós temos alabado, Senhor Deus. Oh Tata Santo, tu lo qual que está quebrado, o tu restaurado, em meu nome, Senhor. Oh, nós te alabamos, Senhor Deus. Tu nabo, tu honor e glória. Oh, danke para a força que você está dando a nós, Senhor Deus. Danke para o Senhor, danke para tudo que você está, Senhor Deus. Danke que você saca nós com segurança, Senhor Deus. Danke, Senhor Deus, que você cura nós, Senhor Deus. Danke, Estado Santo, que você toca nós neste momento aqui, Senhor. Oh, nós te amamos mais que 1000 vezes. Danke, Senhor, danke, Senhor. Oh, 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 oh. Senhor Deus, nos te alabamos, Deus. Bendicionamos o nome de Deus. Tu nabo, tu glória, Senhor. Move de nós lugar, Senhor, Espírito Santo de Deus. Move e transforma nosso coração. Algo novo para Deus. Não me escos qualquer, Senhor. Algo novo para o Senhor. Ata-nos aqui, Senhor Deus. Nos está para do nabo, tu honor, oh Tata Santo. Oh, oh, oh. Yeah. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Oh Senhor Deus, danke Senhor Deus. Tata bota Senhor, ora nós está canta de bochincha. Pero bota Senhor, ora que tua palavra acaba, Senhor Deus. E nós não tem nada mais para bisa que amado danke, Senhor. Maneira nesse momento que Senhor Deus nós está entregar nos meus delante boy, bisa Senhor Deus, e palavra que também a noite. Laga uma palavra nova para nós, Senhor. Abre nosso orelha, abre nossa mente, abre nosso coração.
Mas que nós está cansado de já saber de tu recosta quando nós está tem coisa, Senhor. Nós que toma algo divo, nós que ganha algo novo foi bom, Senhor. Era santo, nós se cura para cansar, mas nós está botando banda para nós poder receber fora de vós, Senhor. Botim algo novo para nós, Senhor. E nós quer algo novo. Dia novo me quer. Atame aqui, llena-me de novo. Dia novo me quer. Atame aqui, llena-me de novo. Mi tahasa mi mangawe pa mi por tocabo de alabanza. Mi tahasa mi man, Señor, pa mi por tocabo con mi adoración. Señor, dia novo me quer. Dia novo me quer. Atame aqui, llena-me de novo. Dia novo nos quer. Dia novo me quer. Atame aqui, llena-nos, Senhor, de novo. Mi talaga turcosa atrás, va mi un encuentro nuevo. Mi talaga turcosa atrás, va mi un encuentro nuevo. Mi talaga turcosa atrás, va mi un encuentro nuevo. Mi talaga turcosa atrás, va mi dia novo nos quer. Até nós aqui, llena-nos ser de novo. Algo novo nos quer hoje, Senhor. Dia novo nos quer. Até nós aqui, llena-nos ser de novo. Danke nós te amamos, Senhor. Nós alabamos o nome, Senhor. Nós te bendicionamos o nome santo, grande e bota, Senhor. Nós alabamos, Senhor. Alabamos, Senhor, seu nome. Alabamos, Senhor, seu nome. Bendicionar, Senhor. Bendicionar, Senhor, seu nome. Está grande e está poderoso. Portanto, alguns de nós que cortica assim aqui, do não alabança na Senhor. Diz, Senhor, algo que o Senhor te significa, Pablo. Oh, Senhor, meu Deus, me te amamos. Danke. Danke por essa noite aqui, oh Senhor. Danke que nós podemos vir juntos para nos alçar, Senhor. Bota sina bom, Senhor. Senhor, tu dia de novo, Senhor. Bota mira na nós, e Senhor, e nós te estimamos, oh Deus, Senhor. Danke que ao nós para fazer coisa novo, Senhor. Coisa novo. Danke para tudo o qual que botasse, Senhor. Tu dia de novo nós adoramos, nós glorificamos o nome, Senhor. Bota rei, bota cone. Toma controle a noite total, oh Deus. Senhor, leva-nos tudo coisa atrás, tudo coisa que está preocupando-nos, preocupação que nós por foco se riba bom, meu Deus. Danke que bota rei, bota rei de reina, bota Deus de Deus, bota Deus de tur. Aleluia. Danke para tudo o qual que bota bem essa noite, Senhor. Nós está preparando nós mesmos para receber de boa noite, Deus. Nós está podendo tudo coisa banda, assim nós podemos receber de boa, em nome de Cristo Jesus. Danke, Senhor. Nós te alabamos o nome, Senhor. Nós te bendicionamos, Senhor. Glória no nome, Senhor. Bendicionamos, Senhor. Danke, Senhor. Que grande, que doce está dando presença, Senhor.
Que grande que tu está, Senhor, de estar livre, Senhor, de cada carga, luta, Senhor. Tata, que grande botava assim a nos perdonar, assim a nos luvidar, Senhor. Cada dia de novo, Senhor, é desejo de nosso coração tá para alçar, Senhor, onde que nós está, Senhor, para glorificar, Senhor. Tata, para alçar o santo nome, Senhor. Danke, Senhor, por bondade, Senhor. Danke para a família nova que nós está em Cristo. Danke, Senhor, que nós podemos ter liberdade, Senhor, para ganhar alma, não, Senhor. Alma não que está atrás de vai perder, Senhor, para sua bota grande, bota digno, Senhor. Cada dia de novo me quer engrandecer, Senhor. Cada momento que me alroceia, Senhor, está de danke nabo, Senhor. Tata, dentro desejo de meu coração, Senhor. Me dá pede, Senhor, Tata, que cada dia, Senhor, que cada rumana, Senhor, tem mais temor de você, Senhor. Mas bota digno, Senhor. Bota merecedor e glória e honra, Tata. Danke, nós tomamos, Senhor, forte aplauso. Comida wende bandi boy, você me está contente de mirar, Senhor está bom, amém? Senhor está bendicionar. Senhor está bendicionar seu pueblo. Nós comida outro. Nós temos, Senhor, danke. Mira que comidamento ainda está bezig. Amém. Senhor está bom, amém. A ver, a minha tem tremendo, a minha de oração que a minha de bendicionar. Uma sala está mandando comidamento, mas era papi na coisa de na banda boa, pensei não teve noite. Nós estamos Deus danke, nós recordamos nós les de Bíblia, jamás nós arranca sali, jamás com a passa. Também tocando o book de Salmo, não. Nós começar esse mango de brincar trobe, nós também tem charla tocando de sei com interação. Anto, nós permitimos que nós temos stencil, handout, book chiquito que nós está base disponível, pero esse também vira até já sabe a word. Também se acaba de cabelo e acaba de drukker também que sei. Anto esse tá custa 5 florin para banhele. Se você não tem 5 florin bisami, não queda 5 mele para motivo de 100, pero nós está 5 florin para cobrir gasto de cópia. Lese Bíblia de Salmo, não também tocante de hecho que o Salmo não está escrito para nós para alabar e glorificar o Senhor. E Salmo não está data, foi em 1000 primeiro com Cristo, tem em 300 depois a primeiro com Cristo também. Escrito de diferente gente, David é grande escritor de Salmo, estava conhecido como homem que toca sua harpa e canta cantica no Senhor. Pero David só atrás Salmo não de coragem de Asaf, a comunidade de fé de hebreu, do Testamento Bíblico, a canta diferentes salmos no Senhor. Então, nós estamos a chamar para cantar salmo no Senhor. Se você tem grupo de app especial, riba qual é material também, você join o grupo A, por vir riba jamars. Então, aqui 2-3 semanas começar com o grupo chiquito também. Então, nós também passa de diferentes salmos. Nós temos mais ou menos de 10 salmos em profundidade. Não tem nada, se você não vir semana passada, ele é cada um para parar na mesma curva, que mesmo para vir. Ele é ora por, pero se você seguir ele é só tá bom. Pastor ele bota assim, pouco a pouco eu pedi salmo não. Então também eu pedi nós também essa referência na texto, idioma original de salmo não, que tá o texto hebreu, for de qual nós possíamos perspectiva não novo de com a compositar o salmo. E salmo não sempre tem aspecto de diferente aspecto, pero aspecto de boniteza de idioma, poesia, cantica no Senhor, para louvar o Senhor, pero também tem aspecto de conteúdo, o salmista não está expressar na fé, e nós possíamos expressar na fé, e também tem aspecto para nós mesmos personal, nós não queremos somente com nossa cabeça, nós queremos com nosso coração também. Nós não queremos com nosso coração só,
nós queremos informação também tocante de Salmo, para nós poder ancrar firme em raiz de palavra de Deus. Amém? A parte desse assunto de Salmo, nós queremos anunciar também que tem simão que nós também temos de ayuno e oração, uma conferência de ayuno e oração, e conferência de ayuno e oração aqui, toma lugar de 5 para 10 de abril, de um romano de Holanda, que chama Herman Boon, que também é corso para esse, então essa aqui está de 5 para 10, então fica foi menina, até a noite, lota aqui dentro para fazer oração, vou escrever o número para fazer esse, nós lo põe em app de igreja, mas vou pôr para mim aqui rato como vou escrever o número, que me estão com nota na altura de essa aqui, vou escrever o número para participar. A ideia é para participar inteiro e todo dia, não? A ideia é para participar, foi meio até a noite. A ideia é para Yuna também, nesse momento, que me está trazendo para participar, se você vai estar em dia. É também difícil. Não tem exceção que portanto para participar metade ou algo assim, mas a ideia está em realidade para participar por 5 dias de som completo que me aceita a conferência dia 25, 26 e 27 de fevereiro, onde de março, nós não temos les, nós temos predicador de Merca, que também tem uma série de adoração. Mas é 25, 26 e 27, se me não está equivocado. Que nós temos uma atividade na caminhada, para nós participar, para nós profundizar nos mesmos em palavra do Senhor. Nosso pastor maior, pastor Kenneth, ainda Senhor, para que nós tema da profundização. No holandês não precisa verdieping. Papiamento, profundização. Nós queremos profundizar nos mesmos em palavra de Deus. Que nós em diferentes eventos, lesta, oferecer para nós por profundizar nos mesmos. Queremos participar, caminhamos por participar e esse é o luta de crescimento e de bendição para nós cada um. Amém? Nós estamos, Senhor, danke que tem crescimento de igreja. Tem crescimento de igreja. Eu vou acordar aqui na riba me, assim. Tem crescimento de igreja, nós estamos danke que nós temos uma família que a join igreja Vida Nova, uma família que o pastor Kenneth tem conhecido há bastante tempo. Nós conhecemos via de internet, mas hoje nós estamos conhecidos com uma família bem bendicionada, que é a família Marinas. Estamos danke para a nossa Xerissa, a esposa. Nós temos Tirsa, com Hannah, que é 2 irmãos, só tem a noite. Então, nós temos nosso pastor Clemens, que o Paopi Anya, na servir Senhor, aqui na Corsol, na Holanda, também, diferente caminho. Na vinda servindo o Senhor, na join ministério de igreja Vida Nova. Pastor Kenneth tem uma introdução a nós ano passado. Então, já não tem bastante tempo está vindo. Tirsa, com Hannah, está cantando em time de alabança de igreja holandesa, mas então, a noite também me quero em inglês. Que eu estou contente com nós, nós andamos com nós conhecemos, não tem nada do ainda, não está contente com o Senhor, não estima o Senhor, não tem uma opinião de ministério com o Senhor, e nós estamos Deus danke para a vida, nós estamos Deus danke para a amistade que o Senhor está ponendo entre nós, e para isso que Deus está chamando para servir junto com nós aqui na igreja de Vida Nova. A noite, pastor Clemens também a predicar na nós a palavra de Deus. Isso que a Xerissa está traduzindo para a hora. Já não se reconhece com tanto 2 meses hora. Vini não, danke. Nós temos aplauso para nós. Nós temos mic, mas a senhora chama para mim, então eu me buscar mic. Tá santo sobre danke, Senhor Deus, para Clemens, Senhor, danke para sua vida, danke para a Senhor, para servir, foi sua juventude. Danke pela maneira que você toquei, Senhor, aí na Holanda, que ela converti, que ela conheceu, danke por seu testemunho de sua vida, danke, Senhor, por sua família, danke por a bendicionar, danke por compartilhar a palavra de boa a noite conosco, e danke por a amistade, danke por crescimento junto, e danke pela maneira que você está falando junto, aqui no ministério de igreja na Vida Nova. Danke, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Aha, Masje, dank je, pastor Malon. Zo werkt bij Mike. Halleluja. Dios está bom, amen? Amen. Halleluja. Pastor Malon, nu. Telefoon. Masje, dank je. Zo, mijn naam is Clemens, of Pastor Clemens. Op welke taal ga je spreken? Oh, sorry. Mijn naam is Clemens, of Pastor Clemens. Mijn naam is Clemens, Pastor Clemens. En vanavond wil ik een boodschap spreken, maar ik wil ook een beetje een getuigenis erin vlechten. Ja, we noche mi quer palabra y también mi testimonio, mi Zodat we testimonio. elkaar een beetje leren kennen. Assim você será conhecido comigo. Dat u weet waarom ik zo enthousiast ben E voor você God. sabe como está sendo entusiasmado para Deus. En dat u ook gaat begrijpen waarom die kinderen, die houden ook van E zingen. você compreende de como e une gusta canta. Amen. Wij houden in ons huis, houden wij van God. De Amen. nos cas nos estima Deus. En we willen hem dienen. E nos que servir. En ik wil even dat je naar degene naast je kijkt en zegt, God wil jou gebruiken. Me quer para boa que sumani bovi se Deus que usabo. Amen. Dit is trouwens mijn hele mooie vrouw, Essa que me Sherissa. casa bonita, Cherissa. En we zijn al 27 jaar E samen. nós está casado 27 anos. Amen. Aleluia. We hebben nooit, we hebben een heel fijn huwelijk, gewoon. Nós temos bom matrimônio. Amen. We houden van elkaar. Nós estima outro. Halleluja. 30 jaar geleden ben ik tot de Heer gekomen. 30 anos passamos a conhecer Cristo. En ik zat nog op school. Me estava bij school. En ik was op een soort kruispunt in mijn E leven. me estava dando cruzada de minha vida. Eigenlijk als je naar me keek, dan waren er twee. De persoon van binnen was niet dezelfde als die je van buiten zag. Se falou, wak me, bota mira persona de para dentro, bota nós, sungo bota mira de para fora. Dus ik wil ook meteen even gaan naar die mooie Bijbeltekst in 2 Korinthe 5, vers 17. Me quer para nós beiden texto bíblico na 2 Coríntios 2 Korinthe 5. 5, vers 17. 2 Coríntios 5:17. Dit is een mooi dingetje. 2 Korinthe 5, vers 17. 2 Coríntios 5:17. Yes. Amen. Hou jullie ook van een papieren Bijbel? Você também te gosta de Bijbel, de papel? Amen. Halleluja. Daar staat, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Coríntios 5:17 avisa, gente que está unido com Cristo, está criação novo. E coisas de antes a passa by, e lo que está novo a llega. Alles maakt God nieuw. Turcos Deus está assim novo. Als je tot hem komt met al je zorgen, met al je problemen, met al je Se uitdagingen. você pensa cerca de que turbo problema não, que turbo reto não. En ik weet niet waar u vanavond doorheen gaat. Ik weet niet wat er speelt in Me uw não sabe hart. não que o abo de movida está passando. Wat ik wel weet, dat God alle harten doorziet. Lo qual começar se que Deus está actuar coração. Hij weet wat er diep in u gaande is. Essa aqui que está passando deep dembo. Hij is het die u daar aan kan raken waar het Eta é nodig que is. porto cabo em não caminho de mister. Hij kan het wonder in uw leven doen wat É u por nodig assim é heeft. milagre de movida que o mister. Hij kan die doorbraak geven die u nodig heeft. É por duna é rompimento que o mister. Hij kan de kracht aan uw stem geven die persoon waar u zo lang voor bidt tot geloof kan É por brengen. empoderar a palavra não para persona que mister bini na Cristo. Hij wil u gebruiken. É que usava. Als je 30 jaar geleden tegen mij zei, jij wordt een christen, Se lo babisami 30 anos passar que o homem tá vira cristiano, dan zei ik, je bent niet goed. lo babisau bom tá bom na boca cabeça. Je weet niet wat je zegt. Bom aqui bota bisa. Ik heb het naar mijn zin, ik ga uit. Me tem duche vida, me tá sali, Ik heb mijn dingen. me tem me cosnang. Ik zocht niet eens naar vrienden.
Mi não tava tendo nem de busca amistad. Ik ga gewoon, ik zeg, hey, ik ga daar naartoe. Gewoon mi so mi tabisa mi tabay caminda. Ik weet zeker dat ik mensen Mi tegenkom. sti seguro que mi tahanha en de conheci. Ik stond bekend omdat ik hield van feest. Mi tava ta conhecido e sungu ta gusta fiesta. En toen ik tot geloof gekomen was, zeiden mensen, wat, hij? E ora me conhece Cristo, na bisa quem é? Nee, hij haalt een grap met ons uit. No, ta wege ta assim. Maar de persoon die in mij was, Pero a persona que tava ta de mim, mijn hart, mi coração, daar zaten krassen op. e sei não tava ta tin krasna je. Of in coração. beurzenplekken. Lugar nang tem dolor. Dingen die je pijn hebben gedaan. Kuda sibu dolor. Amen. Ik was heel jong en ik bleek hartstikke dyslectisch te zijn. Mi tava ta a young e mucha na descobri que mi ta dislexia. Niet gewoon, nou, hij leest een beetje moeilijk. No como ku et in dificuldade com lesamento. Nee, hij leest slecht. No hopi malu tava ta lesa. Toen ik 13 jaar was, Mi tava ta tin 13 en anos. dan krijg je de leesbeurt in de klas. E bota in classe e tava turno para lesa. En dan zegt de juffrouw, nou, Clemens, jij leest. E eu falava ta bisa, no, Clemens vou beurt para lesa. E na Oh, stop maar, dat wordt niks met jou. e eu falava ta bisa, no, stop, abu nada no chega sali dibo. Een leraar Maestro. die geen geloof heeft in haar eigen leerling. Kuno por querer de seu alumno não. Je wordt meteen afgebroken. Nesse momento eu estava completamente quebrado. Ik had zo'n leesachterstand op de lagere school dat ik naar het speciaal E da onderwijs escola de moest. fundeste, me estava por ali essa casa mesmo. Comecei a ir para a escola especial. En al die afwijzing en die onzekerheid, E tudo rechazo e inseguridade. die maak je beurs. Tudo sei não está ocasionar dolor. En ik moest naar het voortgezet onderwijs. Depois me comecei bij middelbare school. Hey, de test zegt, School avançar. die jongen kan makkelijk HAVO. E ora me passe teste, me por bij HAVO. Maar bij de HAVO zeggen ze, Pero na HAVO, bij jou niet. não me disse, não, abo não. Oké, doe maar naar de MAVO. Olha que bij MAVO. Bij de MAVO zeggen ze, jij niet. MAVO também disse, não, abo não. Oké, ik ga naar het speciale MAVO. Ou escola especial no nível de MAVO. Nee, jij niet. Não, também rechazo. Ik zei, mama, breng mij maar gewoon naar de VSBO, naar de huishoudschool. E eu disse, mama, e ba me gewoon na VSBO. Zegt niks. E não bisa nang nada. En ik ga gewoon naar die school. E me bij school gewoon. Mama, ik begin mijn eigen bedrijf. E eu disse, mama, me começar com o meu negócio. Maar er zit, weet je, boosheid in mij. Pero de uma maneira com rabia de mim. Er zit verdriet. Tristeza. Al die dingen. Dus ik weet niet wat er in uw hart speelt. Dus a mim não sabe o que está de meu coração. Eén ding weet ik. Coisa a mim sabe Dat God bij machten is wonderen te verrichten in que uw Deus leven. está capaz de fazer milagre na minha vida. En de beurse plekken op uw hart te genezen. E é dolor no meu coração, é por sanar. Halleluja. Toen ik tot geloof kwam, E a minha menina Cristo, ik was op zoek. Ik had een relatie die ging uit. me estava tendo uma relação com a terminar. En toen stond ik weet dat ik op een avond, het was een uur of 12 of E me half 1, acorda zoiets que me estava 'nachts. a parar uma noite que estava metade dias dos. Ik stond op een kruispunt. E me estava a parar na cruzada. Wat ga ik doen? E me aponta aqui como me estava a fazer. Ga ik naar mijn kamer Me está sigue bij minha kamer. en morgen naar mijn christelijke vrienden? E manhã me está bij na minha, chega meu amigo não conta Ik had cristiano. 2 jongens leren kennen, die waren christenen. Me conhecer dois jovens que tá cristiano. En die hadden iets wat ik niet had. E não estava tendo algo a mim não tem. Of ga ik nu weer terug de stad in Dus me pensa me por bij seca não of me por bij back bij en de ga stad. ik drinken? E bij fiesta bij Ga ik bebe. misschien drugs roken? Quizás me dá usa droga. Ga ik rare dingen doen? Of fazer algo estranho. En ik zei nee, ik ga door, ik ga naar huis. E no momento eu decidi não me tá bij casa.
Amen. Als God werkt in je leven. Ora Dios trabalha em sua vida. Amen. Als er mensen voor je bidden. Ora tem gente tá se oração pavo. Amen. Dan word je omringd door gebed en God arresteert Bota je. o rondonado coração e Deus tá arrestado. Amen. En op dat kruispunt de demonen zeggen in je hoofd, ga terug. E daí momento de cruzada é demônio não te bisau vai back vai Ga naar het fiesta. café. Vai café vai Bestel fiesta. lekker bier. Vai bestel bo cerveja. drinken. Vai beber. Maar de geest zegt nee. Pero o espírito te bisa no. Ga naar je christelijke vrienden. Vai para bom En amigo die não. strijd die is in jouw leven. E a luta é que tem de movida. Halleluja. De volgende dag ben ik naar mijn vrienden gegaan. E seguinte dia minha vai Deus minha chega meu amigo não. En de zondag erop kwam ik tot geloof. E já domingo consegui me entregar minha vida na Cristo. Amen. Amen. God heeft me gearresteerd. Deus arrestar me. Maar ik wilde wel een echte christen zijn. Pero me tava que cristiano verdadeiro. Amen. Amen. Ik bid dat er een verlangen in uw hart is of dat er een verlangen in uw hart komt Então ora que tem desejo de meu coração. om een radicale keuze Para ter para escolha radical. voor Jezus Christus te maken. Pai Jesus Cristo. Amen. Ik ben blij dat u zegt halleluja bij het Me woord tô contente de radicaal. entender, aleluia, ora diz a palavra radical. Het woord radicaal betekent gewoon dat je volledig voor iets Para gaat. você significar que você vai completamente pé. Ik wilde echt zijn. Me tava que verdadeiro cristiano. God had die muren van mijn leven doorbroken. Deus quebra a muralha na de minha vida. En God wil de muren in uw leven doorbreken. E que quebra a muralha na de De minha muren vida. die u A tegenhouden. muralha na do strobabo. Hey, ik was een nette jongen. E me tava chamber net. Ik was opgevoed. Mijn vader was een soort directeur van een soort Enia. Me tata tava diretor de companhia maneira Enia. We hadden een zeilboot. Não estava dati boto. Een sportvliegtuigje. Não estava dati avioneta. Een auto met een chauffeur. Auto com chauffeur. Ik heb dat allemaal ook in duigen zien vallen. Tu recém, mas mira, tu recém cai de outro também. En ik heb gezien dat mijn vader vele vriendinnen had. E minha mira também comi catata tava tatinho op bij site. Teleurgesteld in scheiding en al die dingen. Desapunto, divórcio, tu recém. Amen, maar God kan het allemaal genezen. Pero Deus por sana. Maar die Amen. nette jongen, Pero é muito amor net daar had God wel een plan mee. Deus tem plano com sua vida. Die Nederlandse nette man, É muito amor holandês net. die plaatst hij in een gemeente É apone de uma igreja. met Afrikaanse mensen, Cuende na de África. Antilliaanse Ende na mensen, de Antiano na. Indonesische Ende na de mensen, Indonésia. één Nederlander, Holandês. Surinaamse mensen. Ende na de Suriname. Amen, ik moest loslaten Mi mestera datgene laga é passado. wat ik gewend was. E lo qual não comita tem costumba de God was iets nieuws begonnen. Só Deus começar algo novo. Gij geheel anders. Algo completamente diferente. Amen. Amen. God zegt het oude is voorbij É da gegaan. bieu passa. Het nieuwe is E é gekomen. novo chega. En nieuwsgierig als ik ben. E curioso maneira me tá. Amen, ik ben zeer Me tá nieuwsgierig. hope curioso. En dat is fijn, maar soms ook Esse vervelend. é bom, pero tem hora não. Nieuwsgierigheid kan je in grote problemen brengen. Ora bota curioso, vou pôr de hope problema. Nieuwsgierigheid bracht mij ertoe dat ik allerlei soorten dingen wilde Dor proberen. como tá curioso, me quer purba diferente coisa. Amen. Maar nieuwsgierigheid maakt mij ook nieuwsgierig naar de dingen van God. Pero dor como tá curioso, me quer sa também mais En de het maakt mij Deus. nieuwsgierig. Zeg, Heer, kan u het echt doen? Oh, sim, senhor, assim ele de verdade. Amen. Ik ben ook nieuwsgierig om naar nieuwe plekken te gaan. Também me quer vai lugar no novo. Hey, hoe is het hier in Roemenië? Como tá aí na România? Hey, hoe is het in India? Como costa também na Índia? Hoe is het in Amerika? Como também na América? Wat doen jullie? Como que você anda assim? Hoe is het in Colombia? Como também na Colômbia? Amen, ik ben nieuwsgierig. Me tá curioso. Halleluja. En ik hoop dat u ook nieuwsgierig bent. E me espera que botinha também tinha sede em body, tá curioso. Nieuwsgierig naar de mensen om u heen. E ainda na rondô dibo.
Amen. Nieuwsgierig, wat speelt er in je hart? O que está passando no meu coração? En niet gewoon God zegen E não zeggen, pensa onde gewoon Deus bendicionado. dat is hoe wij het doen. Pastor, dat nos costume de dizer. Nee, hoe gaat het met jou? Não, verdade, conta bij kubo. Kijk elkaar in de ogen, hoe gaat het met Contra tem je? cara, conta bij kubo. Hey, God is bezig. Deus está bezig. God is bezig. Deus está Kan ik bezig. voor je bidden? Me pôr ora, Pabo. Halleluja. Ik wilde radicaal zijn. Me queda radical. En in Openbaringen 3, De Revelación 3. vers 14 tot en met 16. Nós lemos a Revelación 3, dias 4 de dia 6. Halleluja, dat is een hele mooie tekst. En die tekst die roept ons op. God É spreekt parte hier. bonita e é parte esta chama nós. God spreekt hier in eerste instantie tot de gemeente in Laodicea. Deus está papi aqui na igreja de Laodicea. En hij zegt. En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud, nog heet zijt. Nog heet waart. Waart gij maar koud of heet. Zodan, omdat gij lauw zijt, nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Amém. Revelación 3, dias 4 de dia 6. Escreve o ángel de igreja na Laodicea lo seguinte. Es un llama Amén. É testigo cubo por guerra e confia. Origen de Dios su creación tabisa. Misa turcos cuboso tahasi. Misa cuboso no tan ni frio ni caliente. Mare boso tabata frio of caliente. Pa sobra boso ta lau e no tan ni caliente ni frio. Peseilo me escupe boso for de mi boca. Boso ta pretende mi ta rico e me aduna mi mes de todo. Mi no te mester de nada. Ja, 17. Halleluja. God zegt, was je maar heet. Deus avisa, mare botaba tata caliente. Of was je maar koud. Of frio. Maar niet ertussenin. Pero no me mei. Want daartussenin geeft een verkeerd beeld naar die mensen die rondom jou Passou me zijn. mei nanta doen um bista malu. En die jou kennen als een christen, als een kind van God. É da doen um bista robes ne não conhecebo como o de Deus. Maar ze zien het niet terug in je E leven. não tá mira sei back de bobida. Dus ze zeggen, was je nou maar heet. E Deus mare botaba da caliente. Amen. Wees heet voor Christus. Seja caliente de costa de Cristo. Amen. Amen. Wees enthousiast. Seja entusiasmo. Weet u waarom onze kinderen graag naar de gemeente gaan? Você sabe como nós juntam para a igreja? Ik bezocht vaak mensen, gezinnen. Op ik me tá visitar casa na família não. En dan omdat ik op kamers woonde toen ik nog studeerde. So tempo me tava tá studio, com me tá biba de een kamer. En in het weekend, weet je, dan verbleef ik bij broeders en zusters. En in weekend me tá bij zeker romana, que é romana na igreja. En dan hoorde ik die moeder zeggen, ja, je vader heeft vanavond weer geen tijd. E minha me tá atender de família, mama tá bisa, ja, se botata não tem tempo para não te trobe. Want hij moet weer naar de kerk. Mas eu tenho para igreja trobe. Of opschieten, kom snel naar beneden. Of facili je bem Maar bom. papa moet weer naar de kerk. Mas o papa tenho para igreja En het trobe. klinkt als dat papa naar de kerk gaat, E é tá muito anda tendo maneira que tata da dat dat igreja. heel vervelend Kuta is. algo vervelo que tata tenho para igreja Dus hoe trobe. wij het onbewust misschien overbrengen, Dus ora, não se nós que pagatino com nós tá três we ele. zijn druk. Nós bisa com nós We zijn druk. druk. Com nós top druk, nós top bezig. Maar als je het brengt, hij moet weer. Pero ora mo bisa, eu tenho para trobe. Oh, dan is het soort last. Ora tá assim de maneira tão carga. Dan gaat je kind één ding denken. E você tá pensa, é ora ei. Ik moet zorgen dat ik nooit naar die kerk ga. Ah, me tenho sorro para mim não vai. Amen. Maar laten wij heet zijn voor God. Pero lá que nós tá caliente para Deus. Hey, papa gaat vanavond naar de Ai, kerk. papa tá para igreja de noite. Want papa gaat vanavond bidden Mas o papa tá para orar. voor de mensen die ziek É zijn. de ora pena não tá En malo. voor jouw vriendjes en É de ora vriendinnetjes. para o amigo e enganar. Amen. Amen. Hoe ga je dat overbrengen? Como bota 13 de Ben je diante. enthousiast? Bota entusiasmar. Betrek je je kinderen in Bota datgene wat 13 er gebeurt. Bota envolver não de lo qual que tá sucedendo. Amen. Amen.
Wees heet voor hem. Sea caliente. Hey, de dingen die we hebben we niet omdat we zo aardig zijn. É lo qual nós temos, nós não temos pessoas assim né bonita. Dat is omdat God dat gegeven heeft. Passou dat Deus a dona não. Je moet heet zijn voor O mister Christus. da caliente para Cristo. Getuig van Gods goedheid. Testiguar de sua bondade. Vertel de getuigenis. Iedere christen heeft een getuigenis. Cada cristiano mister tem um testemunho. U heeft een getuigenis. Ah, você tem um testemunho. Wanneer is de laatste keer geweest dat je Que getuigenis dia aan de iemand último verteld hebt? Jacob a compartilhar o testemunho? Wanneer was de laatste keer dat je getuigde tegen je collega? Que dia de último Jacob a testiguar na colega? Amen. God is goed. Deus está bom. Soms gebeurt er iets. Tem algo da sua sude? Dan zeg je wauw. Eu também sou uau. Dios está bom. God is goed. God zegt ik ben voor je. Deus também está Naast bo je. dilante, está bandi bo. En in jou. Está dembo. Amen. En hier Amen. binnen, dat is het belangrijkste. E Amen. tem, tá o importante. Gods geest die in jou woont. Deus o Espírito que também ba dembo. Hey, Romeinen 8 vers 16 zegt die geest getuigt met onze Romanen geest dat we 8, kinderen 16. God zijn. E também o Espírito está testiguar conosco de Deus. Ik weet niet hoor, maar toen ik tot geloof kwam, Mi não sabe bosso, pero ora ma vindo na Cristo. die oude Clemens moest afgebroken E worden. Clemens bieu mester a ordo quebrar. Ik heb het alcohol laten staan. Mas lagay alcohol banda. Mijn vriend zei, Clemens, Onde meu amigo não abissame Clemens. als je Gods kracht wil Se ervaren, você experienciar Deus o poder, dan moet je vasten. botem com pai de ayuno. Was net tot geloof gekomen, hè? Maar- Het is op zondag. Tava tá já domingo, mas acabei entregar minha vida. Ik wil Gods kracht E a ervaren. mim quer experienciar Deus o poder. Hij zegt, kom je woensdag naar de Ela me sai, Bijbelstudie? botar pinchar a song no estúdio bíblico. Ik ben er woensdag bij de Seguro. Bijbelstudie. A mim tem. Dus woensdag bij de Bijbelstudie E zeg já a song me tem chega estúdio bíblico. Ruben, Me tá pensando, Ruben. hoe lang moet ik vasten? Com largo me tem com pai de ayuno to. Amen. Ik was 3 dagen al aan het Já tá vasten. 3 dias, já me tá de Want ik wil ayuno. Gods kracht Mas só me ervaren. quer experienciar Deus o poder. En ik kwam uit de New Age. E me dá uma sala voor die New Age, sim. Ik geloofde in waarzeggerij en handlezen en alle dingen. Me tava querer dentro de coisa lesamento de manco do reseina. En ik had mijn familie nog niet verteld dat ik tot geloof gekomen E no was. momento minha família não tava tá saindo com minha vida cristã. Maar er was een botsing Pero tava tá botsing. in de geestelijke gewesten. Dinges realmo spiritual. En ik weet waarom ik die eerste 3 dagen gevast E heb. amizade com 3 dias nang de ayuna baiasina. Amen. God heeft een plan. Dat so Deus tem plan. God heeft een plan. Deus tem plan. Hij moet je voorbereiden. É mister preparado. Hij is bezig soms terwijl je het nog niet eens E door dia hebt. tá bezig com boni saco tá bezig. Maar just give it all to Jesus. Pero diz entregar trucos na Geef je. alles aan hem over. Entregar trucos na Zeg, je. Heer, hier ben ik. Misa Senhora, tá-me aqui. U heeft een plan met mijn Ah, vou leven. ter plan para minha vida. Hij roept al zijn kinderen. Ita yama turso yunang. Halleluja. Halleluja. Laten we even snel naar Romeinen 13 gaan. Laga nos balia de Romano nan dias 3. Ik had ook een jas. Também me tava tá tem Een leren jas. jacket de cuero. En de jas, die hoorde, die was deel van mijn oude leven. E jacket aí tava tá parte de minha vida viu. Ik was al wat veranderd, E tava tá macambio tiki caba. maar ik had nog steeds wel die jas. Pero me tava tá tinha jacket aí. En die jas, er zaten wat buttons op. E ele veio assim tava tá tinha par de botão não. En je had altijd je sigaretten. Ik liep nog rond met een aansteker. Waarvoor? Saco que me tava tá em cigarrilha, pero ainda tem mais, pero mi lighter sim me tá tinha ainda. Die jas was deel. Dat was mijn identity. E assim tava também identidade. Maar God zegt, hey, gij geel anders. Pero Deus te avisa algo completamente diferente. Hé, maar dat was een leren jas, een dure Ei, pero jas. tá jas caro de cuero. Amen. Laten we even lezen in Romeinen 13, vers 11 tot Nós 14. teremos Romano no dias 3, dias 1 e dias 4.
Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uren is. Is het goed? Ja. Sorry. Dat voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken. Halleluja. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. En laten wij dan werken de duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. En laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen, niet in brasserijen, drinkgeslagen, niet in wellust en losbandigheid, in twist en nijd, maar doet de Heer Jezus Christus aan. En wijdt geen zorg aan het vlees, zodat de begeerten worden opgewekt. Amém. Romanos 10:3, 10:4. Denture saki, tene cuenta com o tempo que nós está vivendo. E saco é hora a chega para você lanta for de sonho. Para sobra a hora aqui, nossa salvação está mais cerca com o tempo que nós começar a querer, de boa notícia. Está lá de noite acaba e de dia está cerca de abre. Pensei, vamos pôr tur obra de escuridão banda e vestir armadura de luz. Láganos comportarnos decente como si fuera de día claro. No viva vida de parranda y borrachería, inmoralidad sexual y vida de parotín, de pleitamento y envidia. Pero viste vos mesmo com Cristo, com o Senhor Jesucristo, e stop de buscar para satisfazer o desejo na malo que está vindo de vossa natureza pecaminoso. Halleluja. Doet de Heer Jezus Christus aan. Viste, Senhor Jesucristo. Bekleed jezelf met Christus. Viste, Cristo. Doe dat oude jasje uit. Quita e jasbieu. Gooi hem af. Quita e jasbieu, bente banda. En bekleed jezelf met E Christus. viste, Cristo. Een nieuwe schepping. Criação novo. Ik ging in alle hoeken van mijn kamer. Maar bij den tur hoekje de mi kamer. Ik wil alles opruimen. Tur kos mi kera Ik wil ruimte. alles doorzoeken. Mi kera passa door die tur kos kumiting. Zijn er dingen die mij terugbrengen naar die wereld? Contra mi mes ting kos nang kumiting ainda kupo hibami back da mundo. Dingen om te roken, En de kos nang mi pora uma. die kunnen allemaal weg. Tur pora bij. Muziek Muziek. kan allemaal weg. Tur pora bij. Ik wil alles schoonmaken. Mi kera limpia tur Alles kos. zijn. Mi kera limpia Een nieuw tur kos. begin. Assim, um comienzo novo. Amen. Amen. Maar ook als je 30 jaar christen bent, Pero também ora já botin 30 anos dan moet je cristiano. steeds nog af en toe even door je huis heen Sigue, gaan. vai, limpia, vai busca wak. Amen. Amen. Want je gaat eten halen bij de Chinees. Passou para também comprar comida na En chinês. die geeft jou een kalender. E daí dava calendar. En je wil niet weten wat erop E staat. bom, não que aqui tem para En arriba misschien de. denk je van, je kijkt er niet, je doet het gewoon in je Aí tas. tinha outra bisão, a mim bota ni wak, bota em que demotas. En die tas leg je weer ergens E neer. babai que tas vai poner em casa. Amen. Je moet alles gaan checken. Bota em wak, check turcos. Hé, wat ben ik allemaal aan het kijken? Contra bom mês, kiko te cos Wat não ben ik comita allemaal mira. aan het lezen? Kiko te cos não comita lesa. Waar ben ik allemaal naar aan het Kiko te luisteren? cos não comita escucha. Hé, toch wel interessant, toch wel een leuk liedje. Leuk antica. Ja, en beetje bij beetje, Tiki tiki. beetje bij beetje, Tiki tiki. wordt die hete christen, É Cristian caliente ei. die wordt toch een beetje lauw. É de vir é de frio En tiki. dan moet je weer teruggaan naar God. E ora botinho o buyback, seca Deus. Want er staat hier in eind van vers 14 E versículo staat, 14 da Pará. wijd geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Não busca para satisfazer o desejo na carne. Dat betekent dat ik ervoor kan zorgen Esse aí danificar com esse porso so de. dat er begeerten in mij worden opgewekt. Com o desejo não é polanta de mim. Halleluja. Jezus heeft u macht gegeven. Jesus donava o poder. Je hebt je leven aan Christus gegeven. Boa, de entregar a vida na je. En Christus zegt, hey, ik heb jou ook macht E gegeven. era dona abo o poder. Om op die slangen en die Para schorpioenen te botar para ir treden. slang e escorpião. Ik heb je ook macht gegeven en autoriteit gegeven E over jouw donava poder e leven. autoridade riba a vida. Jij kan keuzes maken. Abo por assim escorro. Halleluja.
Je kunt ervoor kiezen om anders te zijn. Abo pos is pa bota Om anders te diferente. leven. Pa bo di un vida diferente. Ik kan de begeerte voor God ook opwekken in mijn leven. Po bolante desejo ng tambe pa ku Dios. Amen. Ik kan niet alleen de begeerte voor de wereldse dingen opwekken. No te solamente pe costan di mundo e desejo polanta. Amen. Het feit dat we 30 jaar, 27 jaar fijn getrouwd zijn, E eu te conosco casar 27 anos. dan moet je je toewijden aan elkaar. Po tinko vamos enfocar ibe outro. En als je elkaar even niet zo leuk vindt, E tin cosco passa que estás bona gusta. of als je irritaties krijgt aan Of se tem elkaar, irritação pa ku outro. dan moet je gewoon zeggen, oh wat is die leuk. Eu vou te pensar momentos, oh, tá Amen. leuk. Dames, Damas. als je man zijn sleutels weer kwijt is, Se vou casar a pera tu jabe trobe. dan moet je dat zien en zeggen, ah, dat is een kans, dan kan ik hem helpen. Aí tu vai dizer, oh, tu momento como eu de. Ik weet waar ze liggen. Passou a missão de tá. Schat, heb je op dat kastje Ah, vou gekeken? arrivar caixa. Heb je ze niet buiten in de deur laten Oh, zitten? lagi ele na porta. Enjoy. Amen. Amen. We hebben allemaal onze eigen aardigheden. Nos turti nos kosnang. Amen. We hebben allemaal onze dingen. Nos turti nos kosnang. Je hebt allemaal je momenten dat het goed gaat of Nos dat je er turti nos lekker in je vel momento zit of nang ko niet. tabay mio ko outro. En kun je elkaar dan bemoedigen? E vou encorajar outro. Of ga je elkaar afvallen? Of vou tabay quebra outro. Ga je elkaar opbouwen? Vou tabay edificar Of ga je outro. elkaar Of vou afbreken? tabay quebra outro. En hetzelfde in je geestelijke E leven. de mesma coisa de vida espiritual. Hey, als het even wat moeilijker gaat, Tabay momento dan zeg je difícil. nee, ik ga even terug naar Dice, die no, mi tabay muziek. back. Ik ga die liedjes draaien waar ik zo blij van word. Mi tabay tende muziek nang kuta. Ik ga Encorajar mi. mezelf bemoedigen. Mi tabay encorajar mi mes. Ik ga mezelf toebidden. Mi Amen. ta ora pa ku mi mes. Daarom is het belangrijk, als je bidt, spreek het uit. Essa é importante, ora bota se oração papier. Want je hoort ook wat je zelf A senhora zegt. bota tende lo qual que vos estabiliza. En doordat je het woord van God aan het E proclameren dor que bota bent, proclamando a palavra de Deus. gaat ook je eigen geloof weer groeien. Também bo feta cresce. Vuur jezelf aan. Tak bas pone bo mes na In de candela. naam van Sa Jezus. de nome de Jesus. Hey, Hey. er zijn vele uitdagingen, ook Tem nu. opi reto nang agora que mes. We gaan best door een paar uitdagingen heen. Nós está passando tem reto nang. Maar weet u, Pero você, als wij door uitdagingen heen ora gaan, nós está passando dor de sei dan nang. weet ik één ding. Cosmisa. God is met iets bezig. Deus está bezig com algo. En er ligt daar iets goeds. E nang tem algo En bom. misschien zijn er nog een paar testjes. E agora aqui tem paritest. Amen. Er zijn mensen die je zo woedend willen Tem maken. gente que tá rabia assim na Mensen demo. die soms een vernederende opmerking En dan kunnen kuta papia maken. cospa aqui brabo. Oké, we gaan er gewoon doorheen. Ja, nós está para origem. We stappen door. Nós está stap seguir by. Hey, niet teleurgesteld zijn. Para no word descurajar. Laat je niet ontmoedigen. No laga bom esse word Er komt descurajar. iets goeds aan. Tem cos bom Als tabini. de duivel wild wordt, Se diabo tá bezig, dan is het dichtbij. Amen. sem danificar com Dan bota is het cerca. dichtbij. Bota cerca. De Bijbel zegt, hij gaat rond als een briesende Daí ele leeuw. tá by rond, mas ele leão feroz. Zoekend wie jij E kan tá busca verslinden. wa quem é por quebra. Halleluja, maar ik heb macht Pero gekregen a minha receber om op die poder. slangen en die Para me schorpioen te botar para ele treden. slang e escorpião. Dus ik verbreek die Deus me dá quebra bolwerken. essa aqui não. Ik verbreek die werken E van tá de quebra vijand. trabalho no dia In de demônio. naam van De nome de Jezus. Jesus. In de naam De van nome Jezus. de Jesus. Bemoedig jezelf. Encorajar o Bouw mês. jezelf op. Edificar o mês. Hey, laat je niet leiden door je emoties. Não larga boa emoção na diabo. Je emoties zijn iedere dag, iedere week zijn ze Boa anders. emoção não está diferente tur dia, tur semana diferente. Amen. Je emoties gaan. Não está bij maneira ola. Roep jezelf tot de orde. Chama o mês. In de naam van Jezus. Isso de nome de Jesus. Ik wil niet, geen geest van depressie. Mino que no espírito de depressão riba mim. In de naam van De Jezus, naam ik de ben Jezus. niet neergeslagen. Mino word quebrar. Waarom ben ik zo wakker geworden? Digo malanta que Dit is de sentimento dag aqui. die de Heer Essa gemaakt aqui de heeft. dia que Deus a criar. In de naam van De Jezus. nome de Jesus. Ik ga lekker naar mijn E werk. também trabalho. Halleluja. Amen. Heer, dank u wel voor de uitdagingen. Heer, danke Senhor no seu espírito não. Heer, dank u dat u een oplossing heeft. Danke também como tem solução. In de naam van De nome de Jezus. Jesus. God is goed. Deus está bom. God is goed. Deus está bom. Hij zoekt naar mensen die met hem een avontuur willen aangaan. Deus quer busca gente não que vai aventura com ele.
Amen. Amen. Bent u iemand die een Abo avontuur met God abo wil tu gusta aventura com Dios? Halleluja. Ah, dan ben ik op de juiste plek. Ah, está en el lugar correcto. Amen. Halleluja. Ik wil ook snel... Oh, die heb ik... maakt niet uit. Romeinen 12. Ik moet opschieten, zie ik al. Romeinen 12, Romanos 10:2. vers 9 tot 11. 9 tot 10. Dat is de bonustekst. Nee. De liefde... Even kijken, zeg ik het goed? Ja. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen en eerbetoon elkander ten voorbeeld in ijver, onverdroten, vurig van geest en dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduld in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen. Halleluja. Ja, volgens mij klopt het hier. Leg u ertoe op de gastvrijheid. Ja, jij bent. Romanos 10:2. Vers 9 tot 11. 9 tot 10. Estima outro sinceramente, odia maldad e pega vosso coração na lo que tá bom. Estima outro de coração com amor de román e seja es promé para respeitar outro. Traja com zelo e não hace cos de flojo. Sirve Senhor com coração ferviente. Laga esperança com vosso tim, hace vosso contento. Perseverar den tempo de tribulação. Reza constantemente. Halleluja, wees vurig. Seja Dient hem met ferviente. vuur. Sirviele, um Amen. coração ferviente. Ga met God een avontuur aan. Vai aventura com Deus. Weet u, er zijn mensen waarvoor u al zo lang bidt. Tem gente não que porta ora pe assim largo. Maar misschien wil God iets nieuws doen. Quizás a Deus quer hacer algo outro. En ga eens naar de Heer en zeg, Heer, wat wilt u? Diz, Senhor, Kiko, por quê? Ga een avontuur aan. Vai aventura com ele. Zeg, Heer, ik ga tot hen spreken. Diz, Senhor, me vai acercar não. Heer, wilt u hen dromen geven? Doen não sonho não. Wilt u hen omringen met uw vuur? Senhor, porque rondonar não com Ga candela. pleiten voor die persoon. Você vai pleita para não. Misschien is het je kind, misschien is het je man, misschien is Quizás het je tá para broer of je quizás tá para zus. casar, para irmão, Je para vader of je irmão, moeder. para tata, para mama. Ik weet 100% zeker E tem 100% me tá seguro. dat wanneer we bidden, dat God kracht geeft aan die woorden. Que ora nos ora, Deus dan poderá a palavra De na Bijbel zegt, het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Deus te pensa que oração sorry? Oração de justo tá assim opi. Amen. Halleluja. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Oração de justo tá assim opi. Ik heb gezien, ik heb gebeden voor iemand die bij mij op kamers woonde. Maar ora para pessoa como nós estava compartilhar câmara com ele. En 16 jaar later E 16 anos depois, kreeg ik een berichtje. me arranha mensagem. Dat meisje, ze was vegetarisch. Eu muito estava vegetariano. En ze zei, Clemens, ik wil je dit zeggen. Ele disse a mim, Clemens, fiquei pensando, Ik ben christen geworden. comia viram cristiano. Ik woon in Texas. Me tá vivendo na Texas. En ik werk in een worstenfabriek. E me trade caminhando fábrica de wars. Ik ben getrouwd. Minha casa. Ik ga naar de kerk. E me dá igreja. De woorden die je hebt E a gesproken palavra não cubo a papia. hebben me nooit Nunca losgelaten. alagame los. De Bijbel zegt dat het woord niet ledig zal Bíblia diz que a wederkeren. palavra não está vindo back Maar para het zal si. datgene Pero está doen hasi lo qual. waartoe u het Está zendt. hasi lo qual com a mandela hasi. Wanneer u bidt, Ora bo assim oração. wanneer u Ora spreekt, bo papia. dan zijn dat niet woorden die gewoon verdwijnen Não in de está com uma lucht. palavra não de laira. Maar Gods geest Pero Deus Espírito verleent kracht. está En empoderar. hij is een stille Eta naprediker. é sungo da predicar. Zijn woord was, Sua palavra estava is tá. en zal E dezelfde lota é zijn. um cos. Aleluia. God is niet veranderd. Deus não cambia. Wij veranderen Nós tá soms. cambia também. Maar hij is onze rots. Pero Hij nos is degene barranca. op wie we bouwen. Riba nos da Hij is degene die ons aanvuurt. sungo da assim nos ferviente. Hij is degene die u wil
bekrachtigen. Eta é sunku que empoderado. Hij is degene die dat vuur weer in u wil leggen. Eta é sunku em que Het maakt niet uit hoe lang candela je christen dembo. bent. Não tem importar com largo bota cristiano. Je moet gewoon terug naar die eerste Vai liefde. back nem pro meu amor. In de naam van In nome de Jezus. Jesus. Heb je het verloren? Vai perder? Moet je terug. Vai back. Je moet gewoon terug. Gewoon vai back. Ik moet ook zeggen tot mezelf, Clemens, je moet Ah, terug. então, mas digo isso meus claims vai back. Je moet terug. Vai back. Ja, maar ik heb vroeger al 10 dagen gevast. Ik hoef niet naar Herman Sim, Boon. pero amanhã que vai a senhora Shonti, mintimeste vai Herman Bom. Nee, ik moet ook naar Herman Não, Boon. me que vai. Ik wil ook dat vuur weer ontvangen. Me que receber a Ik trobe. wil ook mezelf weer apart zetten. Me que para apartar me mesa trobe. Ik ben zo druk geweest met alles en mijn gezin. En Me tá sendo troco diferente coisas em família. Ik heb niet meer die tijd gehad als toen ik alleen was. Me não tinha tempo maneira de Maar me ik tava wil nu também ook. só. Ik Pero wil o me ook. também que 10 dagen. dia. Halleluja, mijn dochter wil ook. Me eu também que Amen. We willen dat vuur van God. nós que receber a candela de Deus. Ik wil ook weer een richting ontvangen. Me que receber direção nova. Ik wil ook weer van God horen. Me também que escuta de Deus a trobe. Halleluja. Open uw hart. Abre o coração. Open uw hart. Abre o coração. En zeg, Heer, u bent E welkom. disse, Senhor, bota bom venir. U bent welkom in mijn Bota leven. bom venir de minha vida. Als je hier bent en je bent een beetje afgekoeld, Se bota aqui não, e vai frio antiki. dan bid ik dat u vanavond Então, vuur ora com ontvangt. a noite, lo receber a candela En dat je trobe. gezegd, genoeg is E genoeg. tua vista tá basta, hoor. Hey, die vakantie, die lauwheid was leuk. E lá é temporada de vacância. Maar Heer, ik zie nu dat u er niet blij mee bent. Pero hoor, me tá mira, Senhor, bom, tá Ik contento. schud mezelf wakker. Me tá sacudir me mes, lanta. Halleluja. Ik hou er wel van een beetje. Amen. Want dan veranderen we. Me tá gostando de move, chão, já nos tá cambia. Amen. Als God tegen ons aanstoot met zijn woord, als hij ons Ora, confronteert, se Deus sua palavra conforta a nós, dan veranderen we. nos tá cambia. Ik verander door Gods woord. A mim tá cambia, dor de U Deus sua verandert door palavra. Gods woord. Cambia dor de Deus sua palavra. Leg af alle dingen die in de weg staan. Põe banda costa no gutos trobabo. Hey, soms dan ga je iets volgen en denk je, oh, dat is wel leuk. E minha bota vai seguir algo, isso é leuk. Ja, nee, het is niet christelijk. Eu não tô, então algo cristiano. Ja, Gods geest zegt, joh, weet je, hoor je niet wat die persoon zegt? Deus, o Espírito tá bisabo, want atende que tá bisando. Ja, nee, maar dat snap, dat zijn, moet je... weet je, Ja, dan- sim, pero je gaat ja, jezelf rechtvaardigen. Je zegt, ja, maar Bota vai dat justificar o mesmo, ja, sim, zijn pero. mensen die God niet Ainda kennen. não conhece Deus. Ja, maar ja. Ja, Maar God zegt, hey, ik wil niet dat je die dingen Deus tá kijkt. bisando, não, me não quer boa que costa não, ei. Oké, stop ermee. Stop. Do not quench the spirit. Doof de geest niet. Não, lag espíritos fria. En het doven gaat beetje bij E beetje. sei tá só de tiki-tiki. Beetje bij beetje. Tiki-tiki. En voor je het weet, dwaal je af. E prometo para realizar, para cambiar de rumbo. Amen. Dat is ook een goed punt voor amen te zeggen. Ja. Halleluja. Leg af de dingen die in de weg staan. Lagi costa na banda que tu trobabo. Misschien moet je naar huis gaan. En eens even je stoel op een andere plek zetten. Quizás botem bij casa e põe postulo outro caminho. Soms we hebben onze routines. Se nós temos rotina não é. Je komt binnen, Bota drenta, je legt je dingen daar. já põe costa não. Dan ga je in je stoel. E postulo não vai En dan sinta. ga je je televisie kijken. E bota bij televisão. Misschien moet je even die patronen doorbreken. Quizás botem quebra a rotina é. Draai die stoel even om. Draai a stoel. Amen. Even die dingen doorbreken. Quebra a rotina Nee, é. ik heb een keuze gemaakt. Se não mais eu escolho. Ik ga dingen anders doen in A mijn homem desse leven. costa diferente de minha vida. Ik ga eerst de Heer zoeken. Me te busca Ik Senhor zeg niet dat u promete. geen televisie mag kijken. Hè? Me te busca onde mag eu a televisão. Amen. Ik hou ook van televisie Me kijken. também te gusta sei. En kijk de goede dingen. Pero wak e costa bom. Kijk de goede dingen. Wak e costa bom. We hadden het geluk dat toen we naar Curaçao kwamen. Ik had niet meteen een abonnement en al die dingen op televisie. Dus we waren gewend om gewoon YouTube of zoiets te kijken. En Ja, Deus sabe, Corsão, nós já nós não tava tatin caminho de queda faz nós, dus nós tava não tava tatin televisão que sei não, nós tá assim escorro. Dus je gaat Viva dingen- YouTube.
we gingen dingen selectief kijken. Assim não bota wak lo qual typen, como oh, ik que wil dit zien. bota busca lo qual como que wak ori bota busca safe op wak. Dus als je gaat zappen, dan je ziet van alles voorbij komen en je blijft ergens hangen. Kami eigenlijk ora bota een remote bota si di primi bota wak diferente cos. Maar je kan ook dingen veranderen en zeggen, nee, dit wil ik zien. Pero po kami wis no, esaki of saya mi ke wak. Amen. Jij bepaalt het. Ah bota decidi. Amen. En daar zijn we eigenlijk bij gebleven. You know, so queda mantenerse. And we enjoy. Amen. Even kijken. 1 Petrus. Ik ben bijna klaar. Ja, te bon. Oké, goed zo. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Vers 1 tot en met 6. Pedro. Halleluja. Zeg tegen de persoon die naast je het, God wil je gebruiken. Essa pessoa na book, Deus que usabo. 1 Petrus 2. Nós lemos 1 Pedro 2, 1 tegen 6. Ah, yes, halleluja. We zijn lekker actief hier. Prijs God. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 6. Zeg het goed. 1 Petrus, ik ben 2 Petrus. Ja. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom tot hem, de levende steen, door mensen wel verworpen, maar door bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor een bouwwerk van een geestelijk huis, om de heilige priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in het schriftwoord, zie, ik leg in Sion een uitverkorene en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 1 Pedro 2, 1 tegen 6. Peseanto, pone banda tur sorto de maldad e engaño, hipocrisia, envidia e tur sorto de papiamento negativo. Desea fervorosamente de beber maneira yo recién nací el leche espiritual que está puro para vosso crescer e llega na salvação. Já que vosso a experiência acaba com bom Senhor tá. Vini cerca de esta é pedra viva que gente a rechazar, pero que Deus escoge como pedra valioso. Assim Deus lo usa vosso maneira pedra viva de construção de casa espiritual e você é sacerdote na santo que está oferecer sacrifício espiritual que está agradar a Deus por meio de Jesus Cristo. Para sobre a temporada em escritura, mira, me também põe pedra que é principal riba Sion, tá pedra escorri e valioso. Então é que querem dizer, lo não queda vergonha. Hoort u mij lezen? Você nem me lezen? Amen. Niet slecht, toch? Não tá malo, toch? Omdat God goed is. Passou Deus está bom. Amen. Amen. Ik ben in mijn studentenkamertje op mijn knieën gegaan. A minha pai de para meu dia de minha câmara como En ik estudante. zei, Heer, E me avisa, Senhor, als u wil se abo que dat ik uw woord breng, para me trazer a palavra, dan moet ik het kunnen não me lezen. meste por lecer. Halleluja. Aleluia. En ik was nog bij een logopediste, E me estava een therapeute, terapia para lezer. mevrouw Hofhuis in Maastricht. E de Maastricht estava tata mevrouw Hofhuis. En ik zei, Heer, als u mij geneest, E me avisa, Senhor, se abo sanami, gaat zij het bevestigen. este sunculo confirmar. En ze hebben op zondag voor mij gebeden in de gemeente. E já domingo nossa hora na igreja. En op dinsdag ging ik naar mevrouw E Hofhuis. jamais me vai ser que mevrouw Hofhuis. En mijn vader die met reiki bezig was ook daar. E minha tata também está junto comigo. Está bezig com reiki. En ik moest op een bord schrijven. E estava em terapia, me escrevi En ik bord. schreef 3 letters. E me escrevi 3 letras. En ze zei, oh, E mevrouw Hofhuis disse, oh, wat is er met jou gebeurd? que passa cubo?
Ha. Halleluja. Hallelujah. Ze hebben voor mij gebeden. Nanga ora pa mi. Amen. Ze hebben voor mij gebeden. Nanga ora pa mi. En dat was de laatste keer dat ik bij mevrouw Ita wat ay Hofhuizen geweest ultimo ben. biyaku mabaye vrouw of huis. Amen. Amen. Dus als God roept, kon ik ook geen nee zeggen. Dios llama min por bisa no. Als u wil dat ik uw woord breng, Senhor, se abo que para me receber a boa palavra, dan moet u mij genezen. bom meste sanami. God heeft zijn deel gedaan. Dios hace de su parte. Ik moet mijn deel ook A doen. mim meste hace de mi parte. Halleluja. Aleluia. Maar God wil u ook Pero gebruiken. Deus quer usar abo também. En het maakt niet uit dat je afgewezen E não tem bent. importar como o ordo Want wat rechazar. afgewezen is door mensen, Mas solo qual que o rende rechazar. amen, dat is door Amen. God uitverkozen. Esse não te sonam com Deus nos Aleluia. Aleluia. Laat de mensen maar praten. Laga rende papia. Laat ze maar praten. Laga nan papia. Oh, ze zien je in je oude auto. Nanta mi rabo de mo auto bieu. Ah, kijk, ik heb een nieuwe auto. Inanda mostra we na auto novo. Hey. Weet je waarom jij geen auto hebt? Você sabe como bonoti? Door je tiende. O diezmo, pensei bontine. Daarom heb jij geen nieuwe Tá auto. pensei bonti auto novo. Amen. Ah, jij geeft alles aan de kerk. Ah, você duna tu com na igreja. Kijk naar je auto. O abo auto. Laat de mensen praten. Laga nan papia. Heb je vrede in je hart? Ah, botinha paz de meu coração. Zijn je kinderen gered? Boiuna tá salva. Sta je lekker voor God? Bota para bom delante de Deus. Wandel je met hem? Bota cana com ele. Is er blijdschap? Tem o gozo. Heb je Gods geest? Botinha espírito de Deus. Amen. Amen. Dat zijn de dingen die tellen. E sei não de coisa não conta. Niet voor de wereld, Não para o mundo. maar de wereld ziet het niet. Na nota mire. Omdat ze verblind Passou zijn. nanta blind. Maar wij zijn daar om hun inzicht te geven. Nós tem não para mostrar. En God wil u gebruiken E als de een assim levende Deus quer steen. usar como pedra viva. Ik wil u zeggen dat in deze gemeente geloof ik dat er een geweldig werk aan de gang is. E me que bisa bolso da igreja aqui tem God is al trabalho que begonnen. vão tá se com Deus tá começar God com is al ele. lang begonnen. Deus vai começar tempo para acabar. I can feel it in the air. Me tá sentir ele em airo. Amen. Amen. Vroeger had een liedje, hè? I can feel it in my hands. Feel it in my feet. Amen. Tá sentir de minha Je mão. voelt dat er iets aan het gebeuren Mas tá is. sentir que algo tá sucedendo. En ik wil u E me uitnodigen. quer invitá-lo. Wees er deel Para van. tomar parte na G. Als u weet hoe ik Pastor Kenneth heb leren kennen. Se você sabe como conhecer Pastor Kenneth, Pastor Time. Ja, Pastor Kenneth Time. Kenneth hem. Al de eerste week toen wij hier naar Curaçao kwamen, Minha promessa 11 semana jaar que nós está aqui geleden, na Jesus ai passar. toen kwam hij ons tegemoet. Nós só topa com ele. En hij zei, hey, jullie zijn zo'n mooi gezin. E ela avisa nos com, hey, você tá família assim bonita. Jullie moeten kinderen van God Você zijn. mestre tá ayunan de Deus. Ja, amen. We Nós zijn nem, hier amen, sim, gekomen. nós está aqui não, nós ia aqui blá blá. En nooit heb ik dat vergeten. E nunca me alubida é meu encontro aí. En op het moment dat wij voelden, we gaan onze gemeente sluiten die we E no hadden, momento que nós decidimos que nós vai ser a igreja, ben ik niet naar 10 gemeentes gegaan om me te não vai kijken. visitar dias igreja vai lá com Ik nós vai. wist. Me tava tassar, Hier moet ik zijn. aqui na minha está. Amen. Amen. God weet het einde vanaf het begin. Deus sabe final for de começo. Hij heeft een plan met uw E ele tem leven. plano com a vida. En soms snappen we even de dingen niet. Tem biate hora nós não tá compreender Soms ga je door een moeilijke Você vai vallei. door de tempo difícil, Soms ga je door een wildernis. e você vai door de deserto. Maar God heeft een plan. Pero Deus tem plan. En ik wil de laatste tekst met u lezen. E por último, me quer lezer. En die staat in Ezekiel 36, Por vers último, me quer 24. nos lezer de Ezequiel 36, 24. Dat zegt Gods woord. Ezequiel 36, versículo 24. Ik zal u weghalen uit de volken en bijeen vergaderen uit alle landen. Dat spreekt God in eerste instantie tot de Israëlieten, maar ik geloof ook voor ons leven. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal u rein water over u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden.
En van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest zal in uw binnenste. Het hart van steen zal uit uw lichaam verwijderen. En ik zal een hart van vlees geven. En mijn geest zal in uw binnenste gegeven en maken. Dat gij naar mijn inzettingen wandelt. En naastig mijn verordeningen onderhoudt. Halleluja. Ezequiel 36, 24. Lomi bai saca boso for die pueblo nang trece boso junto for die tour pueblo e hiba boso back nemes país back. Lomi sprengo boso cu água puro de maneira que o boso tabira puro. Lomi purifica boso de tour boso impureza e de tour boso Dios não falso. Lomi duna boso coração novo e espírito novo. Lomi saca o coração de pedra for de boso curpa e duna boso coração caliente de carne na seu lugar. Lomi drama mi espírito de boso e percura para boso cumprir com mi lei nan e siga mi regla nan cuidadosamente. Halleluja. Ik wil eigenlijk een moment nemen dat we kunnen bidden. Misschien wilt u staan. Dit is een momento para nos bij de oração. Misschien wil de pianist iets moois spelen. Misschien hebben we die. Halleluja. Amen. Ik begon met de dienst. Ik zei, ik weet niet wat er in uw hart is. Ora ma começar a serviço, me bisa mi no sakita de meu coração. Ik ken niet de beurzenplekken die u heeft. Mi no conhece plek dan dit o dolor. Maar God, die kent ze. Pero Dios se conhece nan. En hij zegt, ik wil je hart genezen. Ik wil je nieuw hart Ele bisa geven. mi que sana bo coração e do na coração novo. Ik wil je aanraken. Mi que tocavo, Ik wil je vullen. mi que llenavo, Ik wil je helpen. mi que ajudavo, Ik wil je vriend zijn. mi que tabo amigo, Ik wil met je wandelen. mi que cana cubo. En ik geloof dat Gods geest u uitnodigt. E mi te querer que o Espírito de Deus está invitado. Dus laten we gewoon naar hem gaan. Lá nos pai cerca En de. zeggen, Heer, hier ben ik. Essa senhora tá me aqui. Wilt u me gebruiken? Senhor, porque usa-me. Heer, wilt u me genezen? Senhor, porque sanar-me. Heer, wilt u mij vullen? Senhor, porque llenar-me. We kunnen zo naar hem toe. Halleluja. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Halleluja. Oh, dank u wel, Heer. Dank u wel, Vader, Heer, voor hetgeen u wilt doen in ons leven. Dank u dat u ons vult en dat u ons aanraakt, Heer. Dank u wel dat u met ons bent, Heer. Dank u voor uw geest, Heer. Heer, die de harten geneest, Heer. U doorzoekt, Heer. U doorzoekt de harten, Heer. Help ons, Heer, uw vuur te ontvangen, Heer. En uw vuur aan te wakkeren, Heer, in ons leven, Vader, Heer. Heer, dank u wel, Vader, Heer, dat u van het kleine vlammetje een groot vuur maakt, Heer. In de naam van Jezus, Heer. Dank u wel voor vernieuwing, Heer. Dank u wel voor vernieuwing in ons denken, Heer. Heer, dank u wel dat we die persoon kunnen vergeven, Heer. Die ons zo heeft aangeraakt, Heer. Die ons zo in de war gemaakt heeft, Heer. In de naam van Jezus, Heer. Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat we vrij zullen zijn, Heer. Heer, dat we volledig, Heer,
ons naar u uit mogen Por nos strekken, por Heer. strek-nos mesmo completamente nabo. Heer, geef kracht, Heer. Senhor, dá-nos poder, Aan onze força. stem, Heer. Dá-nos nos palavra não poder. Geef Nos kracht, voz. Heer. Dá poder, Senhor. Wanneer we bidden, Heer. Ora nos ora. Dank u wel, Heer. Danke, Senhor. Door u heb ik macht gekregen Door die abo. En die autoriteit poder gekregen. e autoridade. om op slangen en schorpioenen te Trapper e treden slang e scorpion. en op te komen tegen heel de legermacht van de vijand. E para nos popim contra de inimigo. Heer, dank u wel, Heer. Danke, Senhor. Geeft u vuur aan uw kinderen, Heer. Senhor, dá-nos candela. In de naam van De Jezus. nome de Jesus. In de naam van De nome de Jezus. Jesus. In de naam van De nome de Jezus. Jesus. In de naam van De nome de Jezus Jesus. zal niemand hetzelfde naar buiten Nenhum gaan rende lo que da mesma als coisa. dat hij binnengekomen Da mesma is. maneira que não In de naam van De nome de Jezus. Jesus. Verslagenheid ligt achter u. Derrota não andava atrás. Overwinning ligt voor u. In de naam van Jezus. Adelante. Amém. Satan. Aleluia. Je hebt verloren. Satanás pode perder. Je hebt verloren. Pode perder. Je hebt geen recht om in E mijn leven te não tem werken. direito de estar em minha Je vida. hebt geen recht om in mijn familie te Eu não tenho werken. direito de estar em In de minha naam van família. Jezus. De nome de Jesus. De kinderen die ik gebaard heb zijn voor de Heer E Jezus. me unam para aquele para Cristo. Het zijn niet jouw Não kinderen. estava unam. In de naam van De Jezus. nome de Jesus. In de naam van De nome de Jezus. Jesus. Halleluja. Ziekte. Maleza. Je hebt geen recht Vou não tenho direito in mijn de leven. minha vida. Je bent bij de verkeerde persoon Vai chegar na gekomen. pessoa robês. Ik stuur je weg. De mandar o caminho da basali. In de naam van De nome de Jezus. Jesus. In de naam van De nome de Jezus. Jesus. Halleluja. Oh, dank u wel, Heer. Dank u voor de overwinning, Heer. Danke, Senhor, por vitória. Heer, u bent onze hoeksteen. Abota pedra principal. U bent ons fundament. Abota nos fundeixe. Dank u voor de overwinning. Danke por vitória. Dank u voor de overwinning. Danke por vitória. In de naam van De nome de Jezus. Jesus. In de naam De van nome de Jezus. Jesus. Aleluia. Halleluja. Amen. Zegen uw kinderen, Heer. Bendicionavo Yuna, Senhor. In Jezus' De naam. nome de Jesus. Aleluia. Halleluja. Halleluja, amen. God is goed, amen. Deus está bom. Senhor, forte aplauso. Danke, Senhor. Aleluia. Danke, Jesus. Nós estamos danke. Senhor, te chamamos para nós na candela, Pai. Amém. Cristiano ferviente na candela para Senhor. Amém. Deus é Deus de milagre. Amém. Nós também passamos a nossa ofrenda. Danke, nosso irmão Clemens, para predicar. Testemunho também de sua vida. Semera que Deus é um Deus que dá coisas grandes. Nós estamos dando na Senhor da parte de alabança na Senhor. Se dando na Senhor não forçar, nós estamos dando com o coração contento. Pablo te llama a nós para nos dar, Senhor, com o coração contento. Amém. Senhor, eu bendicionar, Senhor, ofrenda, Senhor. Naga de verdade, não está dizendo collect, mas uma ofrenda. O que nós damos na o Senhor como alabança, na o nome. Bendicionar isso que não tem para dar. Seja bom com o Senhor e provee em nome de Jesus. Amém. Nós damos na Senhor. Nós também temos hora e chamar-se que nós temos lido de Bíblia, Salmo. Nós também para tocar de diferentes tipos de salmo na tem e diferentes tipos de salmo na Bíblia. É importante para nós ter algo tocando de sei. Também chamar-se nós ter junto para nós ler de Bíblia. Outra semana já sabra, nós também temos predicado que é importante de prometer. Depois mais de aí também de duas partes de Jebra. Também tocando o princípio de autoridade. Se pode com o coração abrir, nós estamos especialmente o princípio de autoridade mais importante para sobre esta abrir porta na espiritual, ou esta ser a porta espiritual de vida. Mas também na nossa comunidade também, mas também na comunidade no mundo agora aqui,
mundo tem coração rebelde contra de Deus e rebelde contra de outro. O princípio de autoridade em duas bandas. Tem banda de submissão à autoridade, mas tem banda também de evitar abuso de autoridade. Que tem duas bandas. Em nosso tempo, nós também era tudo duas coisas passam, rebeldia e abuso de autoridade. Que nós também vai tocar de prometo, também tocando de submissão à autoridade, o princípio de autoridade. Que nós estamos dando quadro arriba e vou escrever número para participar na 10 dias de oração. Com o irmão bom, e outros irmãos nós temos cadena de oração também para nós, mas temos tempo de oração. Danke, Senhor, nós estamos Senhor, nós estamos será com outro, esperando para. Sabe para trás também nós podemos, Senhor, dor de machine de ATM. Podemos, Senhor. Santo Santo, nós vamos danke, Senhor, que nós atende a tua palavra, nós atende, Senhor, que há Deus que te chama nós, para nós não estar low, mas para nós porta ferviente para Senhor, para nós porta placentero, de uma forma, de qualquer forma, que nós porta esse para abo. Daí que nós atende que vai nós para servir, porque nós cada tem uma chamada para nós vida. Danke, Senhor, que nós atende, Senhor, que Deus capaz, Senhor, de sana dislexia, de sana, Senhor Deus, situação não vervelho, Senhor, com postura que tem vida de gente. Danke, Senhor, que nós atende, Senhor, que Deus nos esperança, Senhor, para nós poder como Senhor, como pessoa, como família e como igreja. Danke, Senhor, por lo que você faz, danke por a presença de nossa vida. O Senhor Deus Todo-Poderoso, bendicionado, em nome de Tata, em nome de Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo. O Senhor Deus cana cubo, caminha como Bible, experienciar em mão de Deus sobre a vida, como experienciar a sua presença. Deus bendicionado em nome de Jesus. Amém. Uma bendição. Se vamos fazer de oração, nós estamos diante aqui para fazer oração, como estamos que oração, nós podemos beber algo. Deus bendicionar, estão junto conosco, se promete a babini, porque conversar rato comigo, me está aqui diante para conversar. Deus bendicionar.